Sejarah awal mulanya kurban panekah berawal dari mimpinya Nabi Ibrahim seperintah untuk menyembelih putra kesayangan epon engki kak dintoh Nabi Ismail. Nabi Ibrahim pada saat panekah cek sangat susah karena putra seampun identik kehadiran epon sekian lamanya harus disembelih oleh tangannya sendiri. Karena ketaatan ben Aryah aropa akin wahyu dari Allah. Mempena Nabi Ibrahim gele pada pak dek Nabi Ismail. Katipun apa respon Nabi Ismail para hadirin? Masya Allah di luar dugaan beten kaula setuju. Nabi Ismail nerima perintah kalaben rela ate. Singkat cerita ampun depak de bekto saya tentuakin untuk proses penyembelihan Nabi Ismail. Nabi Ismail epatedung kalaben mata tertutup. Nabi Ibrahim nekuk pedang seampun isya pagi. Ketika Nabi Ibrahim ampunnya bawa pedang nang leera Nabi Ismail. Datang malaikat Jibril. Apakah domba selengko kebaikan tenah Nabi Ismail. Maka dari cerita kak dinto hadirin bisa diambil kesimpulan cek saungkunah Nabi Ibrahim ne abri contoh teladan searke dek peten kaule seteje. Beliau ikhlas ben sabar nerima perintah dari Allah untuk meli anak tibi saengke Allah akan teen Nabi Ismail kalaben seekor domba selengko. Katipun apa hadirin? Ampun paham ki? Paham. Ki mana bila paham? Pengajian yang suri hari mangken sarang beten kaula itu tuh mau kemanter setiap ilmu saya bermanfaat beten kaula setuju ben mau kemanter beten kaula bisa melaksanakan perintah kurban panekah. Amin 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 amin. Kiampun sarang beten kaula itu tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yon. Cek yon. Pengatnya lober. Kan ober ya. Ini ayo oleh. Assalamualaikum yuk. Nah, ayo. Yuk. Ayo. Yon. Kaki ngedi mengacil gila dia. Melok ngiding. Apa apa? Nabi Ibrahim milih Nabi Ismail. Oh iyalah bener kaki dia. Jo bapak rekam ke. Cok ya are la para tom. Pada tak tidur. Datang dari apa ya Pak? Datang dari pengajian Ustadz Kimin, Cong. Mek puru nak kakinya tanyaan datang apa Cong. Ya sing ku minta PC, Pak. Rokok lah tak ada, sepeda motor ada bensin. Kaki meminta PC sing kau berina. Keng beda syarat. Kaki Pak. Jela ada nak foto lo kaki pakai syarat. Marah sepudaki apa syarat tuh? Kempang syarat Cong. Nolongin ngarek bapak gelu kaki. Apa Pak? Sing ku kaki suruh ngare. Mulai na lambu ki oding ko kita to manis suruh ngare. Pakein kaki ro nyurong ko ngare. Cek wa matu na. Kamu marah beki besina? Tak bisa Cong. Cok kun karo tangkeming atau reng tu. Itu tidak kita pun tabur ya Pak. Iya Cong. Kalah tuh nih. Iya Cong. Iya Cong.
Sabi mi la ko manting sapi na arap. Lekal-kakal ya be. Mara ke bingkok ke korban. Din, kaki mi la ko manting sapi na to arap. Ika keon. Ari iya yon ke kurban. Kuh, akurban na kaki din. Bahaya iya yon. Yo makila kurban ari pahe panting ngetok sapen. Ya iya yon. Mara sengko re tak ketemu bitang sampai pole. Setiwi sengko pancing pahabit yon. Karena ria pertemuan terakhir bitang sape. Puro na kaki akurban na din. Panas sengko udah matong ke yon. Udah matong ke aku udah nambe. Seti sengko kutuk kurban sape ria yon. Oh, titi cerita na nas panasen kurban kaki din. Ya iya yon. Sengko tak ada kalah yang matong ke. Oh, titi da iya ya din. Yang kok kita ramang kadang arek ya. Iya iya, kalau mangkat dulu. Ari ko tua kurban ki. Mun sampai tak kurban, todus dek sadin bidak matong ke. Iya. Tangan apa bayi kurban. Mikir dia melespes. Tak ning ke bayi rosoro. Chong, ya kan nak kelu chong. Beda apa, Pak? Kaki kan kilo andi sarong anyar chong. Iya, Pak. Ada apa? Mayo nuro bapak ketuku sarong. Di bapak kaki melaki na sarong si kebiya dalasin. Me purun na tang Bapak ari pelakasengko. Iya mayu, Pak. Ada tolaan. Keng de iya chong, deki mon mangkat de. Mata na kaki bi bapak itu tuh chong. Sampai depak ketuku na sarong. Me tila itu Bapak. Deking kok saya mele beneran sarong dah. Pasrah ka bapak mun urusan berna di chong. Emelaki na si paling genteng. Mun kaki meleti bi aja nyaman na benesus preh dari bapak. Oke, Pak. Sepakat mun ya. Deal ya. Iya chong, ladan tek dina. Bapak king ala kain sinutu mata na kaki. Macong si mangkati chong. Ay, Pak. Chong long ke kelu kaki. Cek kak buka chong sampai depak ketuku na sarong. Iya, Pak. Udah cek ter beter.
lambu, mana depa ketukuna sarung ayo. Iya lah deh Pak, cong maju lah toron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh kaki yon, ya kan atau yon. Kita kula. Ara premi tutup yon. Cek sakasatan. Dek nih kata. Cepon sampean Nabi Ibrahim oleh perintah dari Allah. Soro meli anang seanya Nabi Ismail tak. Jadi nih kata di kula si kurbanakin. Soro gede mumpung mangken tepak bulan kurban tak. Maka dek nih kata mokong tak nih ngatur. Ada bapak. Tadi pakenti ya si kurbanakin. Jo mon kaki yon. Mangka namun ngeding aki pengajian je cok tedu. Mari tak salah paham nangkep rose parok. Lakar bener yon. Nabi Ibrahim oleh perintah dari Allah suruh meli anang seanya Nabi Ismail. Cuma nang akhir cerita yon. Setepak kaki tedung juah. Malaikat Jibril datang afek domba selempo kebaikan tina Nabi Ismail yon. Teti sampai setia yon mana kurban dariyah bani akurban anak tapi akurban hewan tengah sape embe ben sejenis sebeku selempo secokop omor yon. Oh, jadi kula kelero kita. Ya iya yon. Benian kana iya pakai kurban anak. Oh, tetingko bi kaki kebiya kurban ya Pak. Taruh parano kureng tuar ya. Marah.